show ni ka wa ma wo breno ya grant ni di na channel ni copy no details power actually fi no so so hu fi ha me fi ha ye ne dia no wono na e ma wo bresa no di fi aka ko no so minia no na minia ba me ka se mu wo so bua no oni fa na di ye ni be si ni so ene so po ni nyina no wo mu twe butua ba ko eni afo entino aye ko fi manual amane ne kire se ai be to hine owo order dem ne ba eni ko fi manual ne ye so fo ne ko fi manual ni mia ena edi ye ni be si Sompa FM e so fi ko ka se no ko be ni ni de won tu ni nyesa ana so de ye kuna men kira wa de se won abrante na so tutu ne kakra o jemu se ni pana wo ba ne ntele ka se nta won ko ne ni kira dan no osuru kan kan de meni kira dan na wukuni na me ye ne no so ene medical ne meni akire ni pani di kan meni kira dan na abrante ni tu ye je no to so mensa bo so ne na abrante ni ko temu se wo mo yirai esi be bia no mo jira ni ko when you know a dear boy neka na sesi ya ne yehwe emu no ewoye ankasa ankasa emu no a wo mususu se wo ho no okay na abra na won mo hye asoridan no na a police fo woyi wo mo ba ho na de ade no mo kan na police fo ho pa no mo twa tu okay enti sesi ya kasa na what say sesi yi de kroni mo abonyenya ehunbo na abo ade tia wo mo ho na nu ano me kwae no minyane tia so na papa ne ma wo fie ho so fo ne ma ne ma wo fie ho de mo kala ne die enna ne ga to ye ni se abemuhine eye Obrempong amo akofichirichi a odi kan atin kotoku ya sekere amane en sa kan ni so abeka wo mo enti kala ne die se yam pa pe abemuhine be fa wo so ameka me ni ansen kwada ne so ho na emu omo tete kwala ne siruti se yo mo ma mi fu ne da ho no mo papa se wo mo ma mi nyame ya do mu a do nya busu ni wo be nyame enti kwala ndi omo busu e hwe ni mu se omo ma mi e be nyame papa ne ka se kwala ne so mo ma mi ewu na yewa bo nya busu ni ma omo ma mi be kan sore enti omo o hwe ye mo twen se omo ma mi be sore asem ya no den na akoba ne seye no sofo no matene nka wase biribi dia kire nananom ana sofo ne die me ne busuafo ne bi di nkomo na mo chasa sofo ko ne busuaf no do na ya aka ono mo ya aka ama wabo mo ntere ha kwa se mo obi esi mi fie ho de enye no na asem mi si ya na busuafo ne nko fie ho wato be fie ho a obe ku ono no de meku na ehu ko po wo nti no bia do na atwo mo ho sire ne ho iti sofo ne be tile ye ni be bia wonam Sompa FM awo ba jo ma yenya wo hu na koso afo wani edi akire ma ye na ye nhwe ba bia asem no wankasa be kwa kopie wa ye mate akusia medasi abusuane ye na kasa ye aye adwo pena mai kokofu hema no ana ye ne di nkomo efiri epoye mantemu na se arewosem a asie ne yesusuo ne omanfo bi no mu adwene mu ye wo mo sa etie no ena yakwakofa mu enchemu ede abrewo na wonomonyamfo Fred Jampo wono aye assembly member ewo Old Abrem electoral area eno ewo epoye mantemu abro asem ne si ye no panyipa no wombo na mane emampa assembly member wono so etietie na namomu ye se obekwa akohwe na watu ade no wanamo na ebre okoduru ye no wone nsamtwofo ekasae ema wonyantoboase kirekire mu akasa sanse kwaba ne senu a yese de gya wane ye de asoa enti assembly member ewoso otu wanamo a fiti na hyase ekopem na wie ye yenkwa homa no so na ne wono abo enkodi enkomo wono abo madroe ye jaw me yoba o oh yeah na me share me dasia na ayi wono abo wadaroma we electoral area na yate awewosem wafrei ya say Jesus Power Church so fanyina wo no mu ne fie ena na sore won makwa ko nsa mu bi da ho na asem ne yase ye kan assembly member wo so na di kan ba pie ansa na akwa no maka wadaroma etesa na mu hwehwe mu o maye kakrate ekere sei yo mama we me da wasi bebre
ne adwuma pa mo de ma o ma Ghana ina ene se ene na sankuto na mnya ne tie obi ma so tre se wo gyan tie se mo bi ada bi mu enti mi tie pe me ne mpa ni ko e pin ko he na ye hu tre bi sa kakra enti ene mo na you know na ne complete station ko bo amamane e tie ye hu o ma ge mai na ye hu ne ko enti ene ndo mo split police mi amba enti mo ti ma no se ni be no so yeso ya na ye bon pempen wo kobo ina egben edan no fi no jana polo na mo ba e police for ba e ni kobo da dani ye ko hwe ya ayampa se emu bi da Sompa FM ana ni o mo ti sa ni na e de completion e de mo ti bi sa e no kre na abro mo ko pie suo no na mu no ankasa na te sei wakwa hunu bi de obetimi a describe ya kire ye sei ankasa na mu ne tie yo e no kre bebre ye ko hu ye no ye hu no penguto only the skeletal remain na enam pia ni no penu e fresh bia ni no no penguto eti kwa nkra no e no kire se a check aka endi kwa be za pidi na e de emunadi e ho eti no penguto ni enya ya e de so de ko link software na wo bia nso nyera wo mpotam honom ya mbaka se bia mususu se be ya se nipa no a mama sena asemle kono won bebre yo so po bifie eni ko hu ye ko yi so po bifie ye tie so pa bia e tie bu mi se e be ko tie kwa oni ko mu a ye na ye hu no ene ye gusu ye beze mu ho na utie mu no yase okwahen ankasa me ba to de utie mu no na yase sofo akwahen ye hu be bi o ne nam kra bese fi me bi kwa de me mi atamle man mani twa no so yi kra na efrisa wo ba kro ni mu anasa wani fiye wo kro ni mu no sofo no wo mu firi kro ni ankasa mu ana wo mu firi ba bi na ba ho ane pacho we oya wonani na kro no so ya chim mine na akwa se kro no ma fa konko an na yin na ye wa ye wo akobo fo wa ye wo fanti fo wa ye kwapim fo wa ye wo trim fo wa ta netie no oya igbeni ni ma mi wa ni ka se ni ma mi wa ni papa wo so wa ai ta netie na sore no waye nsankyinani wo mu ana waje din e wo mpotam honom Sompa FM na so ni Jesus power on ti dia saye okay sani e wo kasa wo kasa o maame no okay na wo kasa o maame no wo ho ne ade a kyese na busua ba bebo mo sesen wo ho no mu a wo mo so afra abusua yi ekoba ne seyie no wo mo tumi ase bibi di a kyere mo sense se wakwa hu nankese se da ne ba efia na so da mu no o maame na tumi akasa o maame no minya ne kasa minya panu kansa yehu no osofo na kasa ne gire na kasa no yehu ne that feeling no yehu on ye who be say o yare ni ko sa yare osofo ko sa yare in send the dream it na raise suspicion say e be ne ire na ye yakohu no ne numbe no na osofo na kasa wo masai o mami ensa ne mami mu e na baba ko o mu di o mu wo ho only omo demo wa ti wa no so mo ti ya ba so mo enti abra mokọ ho no mo no a mokọ hu se nankese ne gu ho no na ni party fie ho sabbe no ye ko won ye no mi na obi aba no she na ye na so me ni se na ono mo wo is that be no mu de no mi na obi ani ho nti ebu danani na mokọ ye no na da hefa na da ne hall ana na da bedroom hefa pote na mgo hu se mu ne da me da what bebre na da no tele hall ba ko na
chambers no emienu ewo nanim sei it's a big hall and the first chamber no chamber dim na ye ko hu amui the next day a compound house and compound house bono aka say different room baby so contain the near cost will be I say okay and I will na ye obi anso anka bibi anso antenya sa and send plan is here in a cohuya ye dia ko police station baby ana nankase no eda no ada horo no obi antumi nwura ho chese ne manyina antumi ahu se bibi seida efie hoyi Sompa FM na abo yenyanya na abo epuse ya ye ku ne yenyi Eyasemo. Enti wono bo akoba ne sey no anamoto ne yesai nananom abam a police fo nso sesei. Yo, see I play for the family no ko pa doctor for me for no so be yom no be ye. Nti o makokra o de negotiate baby. O de negotiate baby ansa. Nti o de nhwemu ebuto de den de. Nti me committee ni empanyi fo so ye meeting ase kwanko na o de family ye meeting de den ne pe hu anamo etu ye gusu ju anamo de den ne etmanya agada for kinde de kimi aboy na epe na wono bu bibi ati sey no aya motate ewo mo mpotem wono mo ana e bacho brevio mama kakra na me cho say die mo huyi mota hunu bi ne mpanyi sam wo mo mpotem ho ana electoral area na wo no bacho iso to aman bacho bo kakra aferi a wote menkan yi le bacho yenkoso yo na me bisa se die sie yi ne nsaso bi asi panyana Yenina ye tie Sompa menti bi empanyi semda Daddy, we are going to get to. I'm a drug like the crew. You'll be any what me did. Nine. I asked from me who be sad. Prada. We won't be that. Video be a yeah share away TV no so abusia momra Facebook I Sompa 106.5 Accra. Sompa 106.5. Video ni ya hu se a so dance ho ana ya pagya ade asomwo aye wo manfo na kwodi sa adwuma no me pato makuno na me se no mani Africa na ye pata obia ni emu bi da no na esi pata obia so ahi ntem se ni bleni mu no mo de yesa nti na so dan na na echi no na so dan no mo shi ni sa no sesi ano nkura no wei hello honorable sesi ayaka se nkura no wei Papa Chonkola no omo na nanche sisi ya mako sisi ya be 5 minutes time. Okay. Mako na so manya kwan no man kasa. Na no so mpese no no asem kakra. Manya kwan no man kasa. Omo nana omo mame no ho. Okay. Na yeja wa mu akokora no nana no ma ya adwene se won ba ya mamra ni amane bi wo ho ana. No ye ne nana no nhia e. And I tell me, see, and Casacrano, Miss Marco, and now, to the banana, so to me, so Nana, Netica, okay, Bacacra. And now, Menoka say, a team, a coa, Yabeti Biano, Yabema, and 40. Oh, no, Yamamo. Okay, you, Yamamo money a Juma, my idea. Na wada ma bibia ni ayabasan so aba sane woka se mu ba be yenhia mu na mahunu the way forward no bibia ni ayabasan so aba bie mu aye the massive bebre ne juma pa mu ye de bo o man Ghana the massive I was your way I when monyanfo Fred Jampo and yana kasa no why assembly member our order bring electoral area and no our poye mantemo Arawa Samoa SCA ewo honom Jesus Power Church ye no ewo order brim na won makwa ko hu nipa na nkesese eda sofo no efie no emu nsam kakra ne yekotie na won mo kyerɛ sofo na emu de wotie ne na achi enti wo mu ntumi hu no emu no sɛ ye hwan na da hɔ no wo mu ntumi enkyerɛ Leicester Complimented Kasiebo and abusua wasoguso wotie cha no so yi sɛ ya toothpaste and the brush no yaso kono koto bie fatwetwere wo se anopa ane anumere
na emwa wo ma wo se no wankasa mpa fitaa ewie kyera ayi pampan ne fi ne nkeka wa biyata ye wo no mu no de afrimu obi ya betumi de dwumo akoda yusu panyini yusu Accra Mumfrey 0501 61 9588 and Akumasi 0501 39 0338. Medima for about center near what a time. Ato yadi and so electoral and Ghana limited say home appliances a dear Nenchain and Obenya na odia free. Time herbal mestanie TIME malaria fever na waposo na yoya etu asie deku wabra ansan so emabiem na time no yesa wa time HH mixture and the capsules anso e hono a ebusi immune system no wankasa aye adwuma se nkonya wo nipadua no mu a anya asem keto ma 0244 417669 0244 417669 na wone mpanyimfo eni enkomo ye gina we so ya dan ho ye ba kase bonkaye ebeto so no kura hot bite kase nto aso na yede ma wo no na ene ensam a yede som wo no na poso kakra biere se Ghana man pani His Excellency John Dramani Mahama aka kire apiemfo a ekọ high court se wo mu kọ no wo mu nkoye adwumaso na wo kanse bebre kan ho wo atwema ponua cross ni bedwane mu asante mantambu ekrobia no ede kasotie galamsam na adwire guade hyedo pi etina nanom siedo na wonsan foforo mu no so nipa nan bi Kotu ashese yeremande wo mo wonkoda kukum na die mbone pan wo modie edom kuma wadi wo mrahye bedwafie etoto sresen kebeye ononyafo sam not George nkwan resign anase yenyini ho Deputy Finance Minister ene ka say wo ka kire anasefo no a ene wo me demonstration no wo ka kire me say no kure afie we pan de sika ni ho wo mo ntwan next year GS adwumakwo ne nso ochehye ni bia wachira de ewo Okaja Krom Senior High Technical School yes ya suspend no edian enokoye na suku bi ya di nuane ikwo ho enuane na timi ayira akwan akopie ba bi foforo eye hefa Abusia onyanyan Fazanato Ajima Rollins nso kasa kire mu se eniema bia ewasem na hye badwani wo yade bua wo mpesua no emusam na manwumra yi ye fro won mo be konkrofo mama iso Ara wasam ka se ye no so anam nkrofo akrokro so no yade mo nsem ebaba beso wani nsem awodo pinu a ya boabo anu abone beda anumre yesi won konya sonfo basa emam yenu bema ba akoda ye ntemo ma ne konta ho yade baba som Akosua Agyeiwaa kwade boaten enemidin mene Obrempong na kwaku ampoma enafe Abena Badu Adepa Kofi afe yen shansem na se na ye hyase a na ye hyase e de afri Ghana man pani His Excellency John Dramani Mahama na kache papa na ka se wo kire se Agyeiwaa ya ene wo pa won ye makomako aduonu baako 21 wo mu nyina ekọ high court na wona kwa akodi wondwuma e de aboa wo man no na enum e na wo mo so akofremu a wo so an no ano e na ode afutuo e ma won se Ghana fo wo esu de ban bi e wo trimuka bi e wo titiru pan ne atemu adwumo ne ho e se woni ehu se Ghana fo su ban ne bi no ni awo mu nim no se unya asem na de kokoto na sa wo no kakra ni wonsam a paasi ebebu awo kai nanso ni akakra wo nsem no kopie koto pe sesi a ne aka na asem na ma no fefefe na wadi nkunim eno nti se sabi mpradu asa ne ahia no woni osikani enya asem a ne ahia nda bia ebekọ abu agu no so saa eno na Ghana man pani kire se sa perception no anase trimpo no a e wa Ghana fo binum trim no Agyeiwaa makoma aduonu baako yi wo mu koye adwumaso na saa de no nyina no wo mu nyimfi o se de be ye betimi aboa na atemu adwuma na tentre ne papa ya ye pe no wo mo se timi aka. In recent times, our courts have not escaped criticism. Citizens have openly and sometimes harshly questioned judicial decisions. But I want to say clearly, criticisms of judgments is not the end of hope. It is the evidence of hope. It shows that Ghanaians still believe in the courts, that justice still matters, and that verdicts have meaning in their lives. What we must guard against is cynicism, the corrosive belief that the courts no longer serve the people, but only the powerful in society. To rebuild trust, our courts must demonstrate in word and deed that justice is not compromised
by status, wealth, or political convenience. So to you, our new justices, I say, let your judgments not silence criticism, but inspire confidence in our people. Let your judgments reassure Ghanaians that while we may debate outcomes, we can never doubt your integrity, your impartiality, and your fidelity to the national constitution. Abusia, we Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama na wakasa we yepe. Ena Justice Kofi Dogu. We jina simpie ni apaso enu wachi se no kre. Ghana man penny akasa pa na wonu ma George fo no so a ekọ no. Won be ye adwuma so aboa amatemu adwuma no. Ni die etimi aba ho. I wish to express our profound gratitude to His Excellency the President for the honor done to us today by appointing and swearing us in as justices of the Court of Appeal. We are equally grateful to my Lord, the Chief Justice, and the Judicial Council for the confidence reposed in us. We are deeply conscious of the high responsibilities that come with this appointment. We pledge to discharge our duties with integrity, diligence, and fairness, guided always by the Constitution, the laws of Ghana, and our judicial oaths. We assure the people of Ghana that we shall uphold the independence of the judiciary and work tirelessly to strengthen public confidence in the administration of justice. Once again, we thank His Excellency the President, my Lord the Chief Justice, and all gathered here for the support and goodwill shown to us on this memorable occasion. Thank you all, and may God bless us all. Abusia, we Justice Kofi Dogu. Wano na jina George fo ma akoma kwadu no ba ko aye pa nso mo ko appeal court no wano jina ho nyina na mu e de nsem we etudwa Abusia ya de nsem no remu ewo arehusemu ekwan ya ye fa sutu afom agudi ase ewo mayim garam sem panifo aka de achi information center radio station ya Sompa de Agyeiwaa si ya boho ni ya boho metete eso na de hie ni bia bubu nua mahogany sapere wa wodum e de ahyehye won masom so wo ntehwe wanim wie ya wo ma pentoma tete ya se bi de abomi fita duku e de apeso wo piemu ewo atwemampo nua cross ni medwane mu wasantema ntamua ekuro ba ko no edi kasotie awrahosam ne se adehie ni bia kogaram sei ama wo mu gusu a wo mu dia headne ahemne ye nyina anim sese de nsuo na sifom ne de anwenwen na eye wanu ya ne sa de na de yirim na trans by force wo bom wa mena ni mu nyina da wo matrape na yeyi anaja adehie ni bia no mu gina soro eye ntem efra atorenche mu aboafo na adwumakuo ma wanom ebe pie ho na ne 1201 wanom timi yi ni pedu na ni pedu a wanom yi ya na abusia na emu nsia de kena na gwantu sun gomati na nanom nsia do emu nan so de wo ma prepare mu adene asabdam no kasai wanom ja ya hye na assembly member ya wono owakasotie onanyafo Samuel Ayeni wa church nsemu sei a church Sompa kase. They came and called me that the peak has collapsed there, and almost 13 to 16 people were under the ground, and it collapsed on them. For that reason, yesterday we were able to make it and move 8 of them, and 4 were dead, and the rest we sent them to Pasaso Hospital. And because of that, it was around 2 to 3. So it's like the water were there. We can't be able to draw the water out. So we decided to wait this morning. So this morning, all of us who came out and we were there doing, and by God's grace, we're still working. But as of now, we got only 2 people that are found and they are there. We are still working on them. So we are still processing to see whether we get the rest of them that are in the ground. As for the community, everybody is so bored because nobody is even happy. When you just enter to the house, even within the community, almost 5 people are in the community and the rest are. Honorable Assembly member, small honorable ya wasumade wanom ewa kasotie enono ewa atwemampo nua cross ni bedwane mu wasante mantemu onanyafo Samuel Ayeni ene church nseminti nipa mienu pa bi ena won munya wo mufra mena na se a wo de bekasa hye anya wonom ensia de they are dead wonom awu awawosam bia se ewo behena se ne ben kwawu fodoa ya eno ewo kwawu west kroponi mu ewo poye mantemu Obaba siriwa bia wanya mfinhia no aduonu mu miensa ya atwea ene didin na ya atwea yi ana wan mo kire so owura bia wanya mfinhia na duasa abusua wo binim de aba ne so watwe se kan ya sini so adwudwa no pa se de wodwo abe ama chese maame na chi nana no wonse do wada ya wo baifo na asem ne koba ye no age obi ya nsem sansa sa asem yi nkam ye asem panyifo aka sasa bio se koba no so kwotokro ampo se nipa no babia wosie na ya ahomache da hwom
en wo si won chance da so kora no a woni adanse ya betumi aka se wo baifo ma posifo asonte abusuo ya mudi achie no mumra Facebook no so ayo Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra awawosam no a asie no na yade atoso no ma me no na chese yatwitwa no ha chese wonyanto boase pa twitwa no ya chese anya asem keto ma wakuno ya na yana danse ni friend say kwadwo aboaje atwetwe nkomo ama kwadwo ne nkire mu de maye no mo mayin TV ne tiere se mi bia mi kokokuso ntimbe ye adwuma ma wo ni ko a me ko ana mo kedi bi se ubinyi bi timi sama chi timi kwena kotu abranti bi ni nyim ni din ba ni nyim din o ye kokko tenten na babo ana da wa je se mu je pram je se o bi kan timi sa abranti se e bi asem and what you say, one of them are crew in ye, indeed, Nicobo or mine amani, now or mine bar, we use cut, Jetty Barco, and a crazy become home. You're back on the ancient, and in a wall, because I want to wine, and the creating of one idea, not the double said, and you might take Nicobo man amani, to make them denimen, and not you who are. Maybe you have a tear, not abandoning that to dinner. President medical Nicobo, one amania, also by you. You could do that, because me make me more of what I say, I was to give, let me to me money correct of a man in the refugee, but only panity who judges here, don't say, as you see, and free her, baby, I was your way a year or Kwadwo Aboaje, and na ye turn and canon and watch you know. And na yane a ya baba way and a mammy abessi way ya. What free mu ya in Indian import to Chincomo a Janoa, and Wabajazara, one more 7 or more than yet, I'm a pussy for. One must say a pussy for near to the sunset, the Ekakono, and nodding. So about to me the Marasha when someone to show be ha. Ada ya wo baifo eno so krase ne sei muma yintie no me meti anse wuri friend se memra na Mrs. Ani twitwa no ampa me bounce no chese koju to atese the free police a won se mentwe o ha no o ma oniku e ma 3 en se je police for no ne wo won sam ono ba be fa chese ye ho ko be fa no die ni ase fa de ni njini chere ono on ye kakai on ko kan bi asem oni obi atem on ko obi be na me ba bi din me de no yenti musa me ba so on action wo atash ama on de ni ko central I was so worried was someone asie ewo epoye mantamu emu amanebo ani akofe abusia ya transfer no so e de ani akire mu ewo ensem foforo mu na akoba ne say no ya bakwa Accra Circuit Court eho na ye de nipa makoma nan akwa gina mu wo ho na we nan no wo mu nyina Nigeria fo alatafo ba ni omudi na didi suei ni awo 26 years wono your friend Moses Chinedu ena afei ba kwa no ye dwadini your friend no say Ogochukwu Onyeka Obumeka Nebuo wono nso 26 years wono kwa de onya adwuma bia ena afei Owusu Ogochukwu wono nso nya 26 years wono nso adwadini na sa nipa nan wo mu koto a wo mu de wo mu ko nyina kire se susu box ni e friend pende box yi wo mu akowia wo mu kowia ya no nso so a kire se wo mu ansa down fan ko ya de papa bia nso ene wo makobu ani ayi sika wo mu nyina na mpani se ubu okoto amana akwase no na nyankopon so wo hye oba bi se wo mu ye nyina no na ohinta du akire so ohinta ho ya dan se ru obi hwe won ene obo modin akwate to na no kura ne se wo mu hwie ye na sika e wo mu pa no ene enya no mpo ene wo enya no nkrompo no mo fa ne mo sika ne wo na 25,470 and afei dollar America dollar no na no so bi wom eno so $2,200 nya no nko a afei ne sanso wo 2,500 euros na no so wom eno wo mo fa ya na nya asem kuma na enti America sanye sika no nko a no wo fa ya no wo mo san fa HP laptop asan ka ho Samsung tablet S6 Lite no so no ne bo de ne pa eno so ka ho ena afei Samsung A32 mobile phone na no so ka ho wo mo ma so afei Samsung A33 mobile phone wo mo fa koye ena JBL Bluetooth speaker ye bomu pai eno so mienu one fire eno nko eda nchen a Bluetooth headset ne yade say aso bi ne no so Bluetooth yade ma ye hye mu na e bo nwumi no so ma so de koye ena watch fe gold watch Rolex ibi eno so o ma so ena oti do wo mo de do mu na no nim so ma wie kura eno na wo mo ebo wo mo aja wo mo de ene na mo atwi spede de no ena obidunfo bi hu se
adie ya kita mu yi munya wo hene no so no kure yen ya dia se no makwa akobu obi puani eno makwa akofa na nipa wo mkobu ni puani ye friend Leslie ni fio mensa ya ono no wono ana ya adwuma ma ne ho wonya adwuma ma ban ena afei Abraham kwaku frempon ya ono ye freight forwarder awo water maport waja wa na adwuma kakrakra wono mu fie ena nkrofo ekobu ani a won kwa sa ade ma ewo bacho na enkra ha ya na no na womo ebobo ma manfo hu womo no omu se da bi ade we ya no ase wedie mu ntimi nto enu amu duedue mu ehu se ba bia di free nie enu am ko process for amane a sa bra no am ko process for amane no na Leslie enso ene kwaku frempon wo mo di kan kwa ko process for na amane deda ene so am ko che wo mo a wo mo do ma ko gina court no am ko ye no wo mo anse da anyo mo fom so na ntum sa na court ne sa de a wo mo ko process for kukum ko dwenju wo mo se mo kakra na bra se mu no wo do ba busumi ne de to so nsia pepepe no wo ma sa do ma gina court no na ndie wo mu bia no eho amane bo court no sa de ababio na wachi mu yesi na wachi mu ena beto dwase onyonya fasam not George Obasa so baka kira yese enkomo anu wani DSTV multi choice for edie no wanom adu akobenkurom entini bibia eda kwemu ye nyina ye nimsa wo hyase ene wanom di nkomo esabo na eden entin kebe ya 30% wanom tete so ne ade a ewie deadline piepie mu abusua emonimsem na watwe ye wo beka se bibia akoyi enti afei wanom de channels ni bi ekeka ho enti ebia wo family so a sese no betua family bu onemom ya do bakwa pass price se buke so na wa ya no ye bepejam na adihia ni bi kiremu se wanom nkasa ne wanom pe channels ni bi aka ho esansa ade na bi ha menu miensa bi pe na woso ayehwe enti na fei na musanso ko lodu bi aba beka ho a enti abo na no omo de omo nteso ni ade a na mu no kura na wohwehwemu akwasi ase a siamfansa family ni so a wotua 1.9 na adehwe family na sese no so wotua 1.9 na family no ya de channels ni bi ka ho a eno no ekwa na afenso se ebia hwa na abeda anaso wudi anko ba bia akura na eno na aboa no na eteba form na chese bibia akoyi na afeya no anwumre ya ho no mu a multi choice for se eyere yi wo mu si promotion ana sa wo no mu ye no mo se ade ye promotion ampara mo se 3 months promotion ana sa wonom ye ana mpanimfo bia wonom e wo mrahye bedwafie committee ya wonom ehye communication digital and technology so opani ba ko no ya ranking member wo ye mrahye bedwani e wabrem epoye mantemu wono so adna no atum no kire mu sei ononyafo Charles Owusu asuako e na e kasai wo se wo mo toto sere ononyafo Sam not George no go mprampram mrahye bedwani a wo ye suani a wo communication digital technology and innovation so esi wonu ankasa mfa krata no onfa twerɛdua na say pen one first su we one resign anya sa aban no anyi ni ho esanse sabio aneema na sensam no de betu dwa no wanu modwunu ho mo ntiase se ebia wani multi choice for ekotena ase no wante ensem a wo mo kan ya na se yie anase ebia wanu ana shada ba montene esi wo beye se bi Ghana for krokro da dwan anase wanu ana enu ne ho asere ninsem ononya for Charles Sompa FM say sikasan and aban fituoni magana fontie because one of the betu dwa mienu minister dede bebrebe a wa yes 30% just a DS crop ba e be kutu pamicho so omo de content bebrebe kan wa kra na ye de apata me kra also umpene china na wo de sisa ya teso 30% say ya teso 30% unjindi se Ghana for yes so ba be pa ye cho ebio ina ye hwe the way minister no okasa nansen NDC chairman asedun ketia e ba TV so o say minister the way okasa no onkasa yi na say you 24 because they say we are minister of into okasa yen minority committee ne so ye kire say anamo a wutu no emboa inti jai say una wa back to square one yi inti say one abon enye wo enti no enyame na mabon ebi ate no wanti ase wo pani okasa yeyi eye bremu mrahye bedwani emrahye bedwamu committee ya wanom etwa communication so no why ranking member onyenyafo Charles Oredu asuakon ensemni Ghana ban ade ababa to dwa etrese wono wose a woyopa na sande wodi nkankan na sase no ma osana abosomini mu no woto kokko buo mu de ma kokko akwafo na won mo sere ha no wase afrenso wasanso waye ne saa na ready waye ya na so wapeja kokko buo nim akwa gina Ghana city no
3,625 Ghana cedis bag ba kubia enti ton no aya 58,000 per ton we no atrose aban no yade enti yempene no na Ghana aban anam ne photo sanfo eso ana wode atudwa wo kirekire mu se ndey se wo hwemo pa no a sane wasana ne mu no aban no atu mu no nyame ya dom a efiri wo kineko ana kokko ntumu we esase na eba bebo ye papa ya aban no eba ba faso na face spray ahodo machines ahodo ne nyina no obede be makuafo free na kokko fertilizers nso wasanso ache ne free ama kokko akuafo wo mo ho ahenha wo mo Dr. Kasiela to Fosina wo ma Ghana photo sanfo ansami one bamani. As we informed you, was based on a forecast of world market price and a forecast of a certain exchange rate. Subsequently, we have seen some changes. And it's important for us to meet again to review the producer price. It is my singular honor to announce that the government has taken a decision to increase the producer price of cocoa to 3,625 Ghana cedis per bag, or 58,000 Ghana cedis per ton. This simply means that per every bag purchase, the cocoa farmer is getting 400 Ghana cedis additional. I was not say cocoa for one much than a way. Aye, my Ghana photo sam for Dr. Kasiel Atofosin. Na yakasi kasemi die oswafo na be die kire yera Thomas Ampemnyako wono na yakasa wo kire se ene otie ya dumienu kase no so na opon checheku etun kase ne mane yan ne amanebo no se anasefo be se empem nson wo mo my Ghana mu wo mo ya adwuma bi buru afe yentia wo kapre sempo ase kuranya de awo mo nsaka eno na nam so mu amoti wo gu monten so ye ya kire e kire sa no kure wo mu so nya bieye wo bi kura de o kire se ne rent aso ama wo nya sika kura mfa ntua ne dan ka na wo ba ye dan ni fie wura nso utu no se ni pei wo ba ye dan wo mu nyina ka hono bie e na no wo mu ye ya kire no no mkopie aso ye sika sam so no orunyamfo Thomas Ampemnyako ono koshi a wo mu no kire se no kure wo mu dika kadi ondi kapa na nso afie we bra ye sha akonhomabo sika no wo mo hwe ye cloth no ye ntoma size ene wo mo de pam atade no sika nhye da ni ho saa enu nti na ama wo mo ntimi an capture wo mo anfa ma wo man budget no mu no na emom wo sha wa no ho ba se hwiebe enkosisi ye be wie afi na ye de aronba anase akonhomabo sika no a ye de beba afra ye be simu de ye ne beba no na wo mo areas no abanya capture. So I have received the petition on behalf of my minister, and I'll communicate. I'll send the petition to him. I will also add the message that you have added to this petition. This issue has been brought to our attention. Your issue is being addressed. In the next month or so, the finance minister will be in Parliament to present a new budget. Issues of health, workers who have not been paid, not just you. There are even some doctors and others are seriously being considered, and you are going to receive your salary. Abusia ene ati ye omai futo sanfo abedi akire onimyamfo Thomas Ampemnyako. Ya de kase no kwa kopie mu ewo nwomesua mu ensemu na abusia nsem a yadu sui asefem aye becoming unbecoming said ya abrofo no ebeka no na se ye ho na ye video bi epop ya na chire ni bi anu no ya assistant headmaster waso aya ketesia bi mu asebio said ya no wodo sane mpoku anu na ani anyan a wono no ne nsem ne ya suspend na ye hwehwem yasanso hwa yasan ko video foforo na weni de ochirechire ni no said ya aketesia ne da science laboratory ho na wa private na chirechire ni san so sami akoba na busua video na ni enyan ye ntimi fanto ya fidie so na asemi esi ye ewo Okaja krom SHS no ewo oti emantemo o chirechire ni di info Richard Tibeto
ene ne dini say no Ghana Education Service wanom de krata atete akoma ne say omfiri school nim entena nchan kakra no omunye hwehwemu na opani a wono akasa edema GS adwumako no eyo onyanyafo Daniel Fenyi ene wa chechire mu say wanom hu video no sebio said eni enyan na wanom se FM ye se ochireche ni kura sanso nya audacity ebusa se hwan na etwa video no nanka akwada na nwane afiri ntoku animu a enkwache nanka di eni ene edibedi no eni enya na chese wasi ne bo na wanom chire mu se ebra na video no ene nam social media no so no am ka se bia agro afei wanom fa ya mo critical analyze ye no wama hu se adie dia yamparampala ni nuane ampara wawe akora no e wo science laboratory wo na yeyi ene wo ma kire mu sei upiem wo GS wanum code of conduct a wo mu didi djuma wanu pese wo mu yidi mu bawe pa ayekon aye no wanum ntena ho mento so sa esanse wo ye kirekire ni akwada no obezuguzu obesunya de wa masesa bio fa ne ba ya de opefa ne ye hana ma asesa entini sabram no kasa de ye de nasi nchen kakra openi okasa edema GS adwumako no Ra Daniel Fenyi ene Sompa kaze echinsem. When such serious issues come up, we don't even wait for someone to report to us. We rather go into it and investigate, understand the issues, and dish out deserving punishment as per the code of conduct of the Ghana Education Service. So just as we did with the KWOFE Senior High School, which also came up just in the course of this week, and we have had to remove the assistant academic head so that smooth investigations would go on. We have done same with the report from Okajacrom Senior High School, where we have established that the individual involved is actually a teacher in the school, is that he's a science teacher and the head of science department, and also the SLC patron of the school. And so we are not taking these matters lightly at all. We have first interdicted, removed him, and prohibited him from stepping foot on the premises of the school. Hey, science teacher, and to never be much science lab, one hour, one quite not be a biology, biology. GS penny or Casadema one or Ra Daniel Fenyi and our train same way. Na ansa na we dia na kuraba baro na KWOFE Senior High School dia din kai ni ti sane abakan kan ye no na e wode na kura na nam so ma GS edi ka de krata edi kan epietwa assistant headmaster in charge of academics Yero Charles Akwasi Edu ati ano ehwehwe mpokua mu a na ne refi ho sabosom ya yasimu enso breast cancer awareness month no amu ne yewi na akwaba no sa na asasam no ebumu akura no wanya 13 years emusi akura ni mfie no kyese esua na sa enkura ni hihwa na sa bio mema no wo mo bo mo todwe na akwaba no sa no ankura no beda nyini few so ama wo mo nimdie mu atumi akonkan akoda ba ya no a headmaster assistant wakwaya no sa no wababa kasa wo zo hwe wonu wonso wanyini wadwa papa pobon nya asem ketwa na wobibia da abaka so 13 years bia no yanse hu wo so wonu nyina wanyini no wo wonfie no 19 years wanyini enti wasrapa sa assistant headmaster ya nani da ho eno no so ni da ho enti omu nyina enjoy mumi enti esa ne akora ne cheche ni nsemu mesin wa 19 eno ano Nasa oso wo 19 eno ano no nti wanyini ya wakade achara da sasa wo mu kaso wo 13 years no wasrada wanyini pa enti woni headmaster wo mo boso ayesa aponchene ne ma no nwum no wose wanyini na me na wasankomo yi ho no yemfiri ho na emom yeguso gina school no amu pasa senior high school ho ne yakwa gina yi we otimantem asem ne yakan yo na anuane a aban ato de o man Ghana sika ato sayamfa nkoma pasa senior high school adesuafo na agya wo munni no munya hoade mfa nsua de no mayam panimpa emfa mo man kyekire no man kyekire nkonkan no aduane na ntimi ankonko do school num nemom ekoya akwa piapia manfo secret store room eno achi no baabi kurempo a anka sebe mpraduasa agya nambia so eni baabi anka yegu nsuo eho eni yede aduane bi akwa hyehyɛ na asemi ho no eni eba modin atwetwe nhoma no ekopie abankra chipani ya ogina homa nkwanta nof abato mpeso yanso na sade hye won potem ho no onimnyamfo Isaac Kujo Dodu
yɛne ne bon ko no ase ya no kure pa ne aye kan nyina ya no kure na wono ankasa de nani ahu one person obeka minti waje mama prosifo anonti na yet first storekeeper no or release the animal na but next Monday no o ti jani na asa so wataman anu no no ni nti ni ebu reference washroom na e ko hwe no onu so lim wash onu dey ya ni free e now according to lady no onu ma ya so ti say ni so onu na fa or the compensatory mo abubu na juma na so o ma kecha tamban that was what she told me omo invite no kra mo tola no matter because I was at school no vacation school ni want me you say Omato na mobia na ahwe na so anapa we no meni headmaster ne komodum no o si onya ngileta bia say oma yi na fiduma mo ana oma transfer na say gite ngileta bi no beti aka bibi afa ho aban krachi pani o kwanta north Isaiah Kujo Dodu wono ne kasa yi Abayin Kuntabuni so ekasa metre government statistician Dr. Alhassan Idrisu na wache mu sesese ni de enwuma pa a abayin resete omayin ti bibia ekoyie wanu mu kire mu se enyema bua ya na ehwihwihwehwen ese akonfirm wo mayin mo no inflation no a drop ya wo hamu nchichemu abupan enkono chirepo 9.4% na wanu mu kire mu se aba fom na enum no na Dr. Hassan Idrisu ya wo no ya aban kuntabupani akasa kire mu se wanu mabo wo mo hommode pa enti yempem wo mo wanu mu kire mu se no Ghana fo ya ye kodwaso a eniema no aba fom enti ni yen hyase ye be service kakra for our own future use said ye be ya se ebia obi nkase puduanhia na se ebia obi nkase bibi foforonsi na bia na nsantam eniema hyase sa ebia e ma no homene so a ya mekase ye ho kire yen ana se ebia yantumi asto bibi papa mfanguo na ebra wanom efre ensamtwerofo a wanom de wo mo emode mba wo mo abo efa inflation ho etu wanom anim no na owura Alhassan ni kire nsemu sei ekwan bia aban ebefa so a wo beye amasa eye 9.4% inflation a etumi a drop no ejina ne na so bawe sesabio ayifo empa no wanom betumi abo mo homoden ejina mu na ebio ene wo kire mu se wo tutu sere Ghana de hye nyinada mu amudi dwa wo man mu amudi am kofa ne ma ba bia mo ko ana da bia mo se yente ne ma so no wanom kire mu se inflation a drop 9.4% nyasam goto almost 10%. Entini monte so ni e ba yensu yentumi ntobi na momonte so na yetimi to no ni betimi asave sika na se wonu si yate so obuku nim ni e badwa so anwefrete ni e botom anwefrete dia yetimi save sika se de Dr. Hassan Idrisu kire mu no entini we yafutuo ene kokobo ene omodebo yampem wo moy I was yantoa ensam no eso Dr. Mauli Lumo were Director of Policy, Planning and Research at the Water Resources Commission. Yewa Omaganemu. Na wapanyepa na waman ye was so mine ye suni ya baby ya dear. I had Drepa ni ya rea dache. Sani ya Ghana and Crofwaka can I bet you me a yeho, say a background show at ya bagana. Ningin and wako kujina se ne galam says, no. Ana yanka sanka ya huni die so yansa ni ni esabi enti kwaba sanua na akwakwa tu trouble one god enuoma no enkoyie galamse no manfo de se yensuo no a obekwa kogina baabi nsuo ne nsuo ne ye krogen no na kwabra na ibutufa na woyogu fa enti sanuoma no nyina no akeka abomo magana no yensu wansuwa no se ya na se ye won basere saso oma no yam ye ne na ho ya tena se ansese enuoma yi adache ye be die dokonkwa. We compute and report annually the water stress levels, and basically the computation is quite simple. We have what we call the total annual renewable water. So if you take Ghana, we are estimated to be around 53 billion cubic meters of water per annum. Then we are also looking at our population. So the simple is to divide our total renewable water by the population. So you can say our population is growing, but the total annual renewable water doesn't grow. So if you have a constant annual renewable water and then your population is growing, the amount that each individual in Ghana is entitled to is reducing. So as of 2016, we were hovering around 1,900 thereabout. Now we are almost at around 1,500 and something. So the numbers keep declining per share of everybody. I was aware, Dr. Mauli
ana yɛte kano ya toa ansam no eso na last complaint meted na daroma anode ya toothpaste and brush aso yesene aposia wonya bia wawie na eboa ma wose no ankasa gina so yese ni pade o hodom wano abɔ already ho ka already no so nya den a ese ne beka ho sanse wo pia wontumi nkwankosere sen enti bɔ wose ho ka to paste papa die baboa wo ebema wo se no apai fitaa ebeyi fi ne nkeka wade afiri ho wo sere ya wonya ahoden ankasa no wasere ayoya toothpaste ne brush o ebusuan hye ne so en Leicester complain me na akwakofa de aba wonim se wo mo de free tete wo mo nneoma wo ma ye nyina no eye krogin ya toothpaste and brush eboa ma wo se no ankasa nya ahoden enti wo se ne ntutu ana wo brush ne so ye papa kire se wo de twiri wo se a enwiri nguwanum ya wa brush ni bi won ma de betwi bewie no kire brush no ankasa asa akofa toothpaste na de atutu ade afiri ose na ne nyina dwiridwiri ya toothpaste ne brush de no de entesa akra phone free 0501 61 9588 ana kumasi 0501 39 0338 Dr. Time with us when ye ayamedima for ba center doctor say what the time ato yade no so de amount yade ba na hawo etete won stroke sisi yade diabetes waposo yo ya ana wo kotodwe ana hawo ne nyina no ayamedima for ba center Dr. Time da so nchen wo se ade ba kwa won pa bi yate ene so doctor me ware ye emfinsia dunia wo mada ene na ama ne nchen wo de aduro ma oba na mana mene ne gona wase ahomachi no mienu anadum mienu ntam no wo ba ne ho kan nsia na hwade se bosome ba so na jaza ade na namu a ebedem abosome nkono wo be wo fa ho afa oba medimafo aba center o ne nchen a ana abetumi anya bie kidney failures ahodo no afei malaria typhoid ne yade nkaye medimafo aba center to ase Accra o pokua semayra kumasenso wo bo akwa gogo one government school di hwani mu 0244 77 4282 0244 77 4282 Abusia ene yiwo pe ade ayiso anyina mahode papa etumi amafia ye de omofra eni age wo kitchen etumi aye kama eba no blenders mu bia wo pe microwave wankasa wo pe kettle bi de adi udwuma ye kanfo Electroland Ghana Limited e de amawo wanum wo TV size bia brand bia bi e won makache won ko TV no said wanum brands no efe no enya asem ketwa e Electroland Ghana Limited na ade bia yusu anyina mahode bia no wonum e bia wam showroom kese gboyi matam dunsie ni nyina da Ghana ye wo ho a ye di adwuma enti air condition na wo pe fridge no bia de bia soro de bia ni chem wo pe di freezer papa ni nyina bi wo ho washing machine se ne de awurade enya asam ketua yensi niema amakakaja anya yeyo nya asam ketua o Electroland one washing machine no enketua wom obia eho so etimi etobi na wase yanka nkyere mo sei mu amu watachiman one ma bie wo mo office kese ba ko ewo kumase kwantempo ne so wo ne backside na edin hwani mu na aside tachiman de no wo pie mu kumase akase junction ye wo ho tech junction so one wo ho Accra Adanta Barrier Adansoma roundabout industrial area opposite me compress so wamudu amodwuma ewo enkran ha sunyane wanum tuala imankesim Cape Coast Takra de Temele etc eno kra de doso no eya Electroland Ghana Limited jimai na fra wonom baby a wase distance enye barrier de hia so be fra wo mo baby a wo bia TV wo pe fridge wo pe refrigerator wamde ni nyina bi bebre wo eya 0245 949 495 0245 949 495 ana 024 no ana wa 0245 949 495 Electroland Ghana na ya jo so apa Electroland for niam ni nyina bia nyama hode de yisu no na se etidi ya de yi sese ni de entra mendo kruyo time heba Mr. Damenti ene yentra ho ema etidi yade malaria endon collize ye na sese ni wanumu enyode untumi ni di wabu han ma wanumu nsuo kura na wase nsuo na aye nanum ya na chese nsuo ne enye de nsuo so de enka abrofo ne say ye tasteless de na so no wase wonumu a wote se wonum nsuo aya na wayi kakra bi ne santika na se ne taste kakra bi
honum enti ne se wanu munya da wo nko ade bia wo chepe de bia ba bi yo ya nko ade bia wo complain say wo ba bi yo ya malaria emwa wano female anopheles mosquito na akawo wano akawa malaria no de agyawo ene wokọ enti no wan hweye no wan pet time herbal mixture ano no mo a ubon se wo nenam homofom saa yade na nkwada time time na wanom ade time hh mixture ene ne capsule so aba eno no eboa etu nam yade ni nyina ase infection ahodo no ebetu ase afiri so enti bia we oba aya na sufita bi gu aya na won hyeda ni atenka be ma so ojo so ana yo dide misia bra bi wa kira ha pa se bra yi jo so wagina wa sresa bra pacho time hh mixture ene capsules no ebeboa wo ebemo otimi afuro enya asam ketewa na upeni doso promo etu agyemai na 0244 417 669 0244 417 669 over the counter say anasa drugstore bia pharmacy bia na edi no time herbal mixture etu atiri di yade no ase na time hh mixture ene capsules so infection no etu ase boost immune system no wanu mu atoso saa no aduane na wudi no se yamfa onga amfa anya ya na aduane no still back to square one tasteless enti bi o mpo no a wonam hwa tibi se nka se pampan ye ba di nka aduane ne be ya de pa nanso wo de ka wano ase se nka se ni nyina ne se onipa no ye aduane no wamfa onga na de ye me pa cho aduane na wo ye no a ubehia spices wo mu no senya onga mesrew be ma ya menni wan hwe yepe ba ko bi no aka no wo mu de gumu pe wo mu jonku ubehu na wo ba bi wo be ma no wo se wo budichi no atro 69 mesrew pa eno jai na be yusu onga ka kire maame no oba no se wo be yusu spices bia de aye aduane a enya onga wo de enko onya ne saa obedi ne saa na emom onga no na ye papa ya promacid of de aba ya eboa aduane yefo ene wo mu a eye aduane papa de nyina no wo nyina di ho adanse me pa cho ba bia ejom wo mu a wo table so empo se supermarket wo no duru ho a osope onga eno ene ye friend say mama's helping hand eya modern apebito na emwa wo pa wonu mutosu wie se na odidi wie na ope bibi e de adwobo a na bibi ya fine ma na beverages ye ne ma ne bia esanse ye nko a na bel cola ye ne papa afa 7 star belmont na ye fruity goodness no a ye bell squeeze no ye woni grapes wo ho orange na afa pineapple wo ho unumu atimi se we die enye flavor keke ye duaba na nkasa na ye de aye na wudie na ana wonum na bibia ye fine fda nso ahwema je atum sampa unum bell beverages ye nyama ni bi se no a ahoden nko a ensu a obedidi awie no anom aka ho no ye bella kwa ensu papa bia wutie mi makana sa mu ahunu sampa unya bi anka abetu aton unya bi anka abeto me pa charge numbers no frɛ yɛn na nso nya adwuma yɛ 0544 335 800 0544 335 800 na one yɛn abɔ nkɔmɔ saa afei multiple questions am nka nkyerɛ wo sɛ bia odan ni wasi awie ana afa na wo besi windows ene o doors installation no ehwo asema kosisen me pa cho fabra yan ne nyama why wo bia be ya bia ma UPVC ni aluminium no ena wo hunu na ni so bra ne me repair nya ne kama enya ne sane afa kwa no why ne foforo no afa ba ne glazing solutions ni nyina so ya ne kama e wo ho doors installation and repairs bra ya be ne kama metal rolling gate burglar proofing gate automation electric fencing garage doors security doors ni nyina bia na wo ye program bi open platform bi agina so correct one te senia ye ba kanesi dwom event grounds ho e wo kanesi na ye de sompa obi bus bosumi ye de abra wo no wo mada woroma wo mbeka ye ho de ababi me pa cho frɛ ye numbers ni sesi a ye wo east la chado trade fair chi ho pe ho ne yebutuo ye numbers ni 0544 066666 0544 066666 me pa cho oyo wofo oye obatan oye teacher ni nyame ya adomo a bosumi ye mu ne da to sonson ye hyedwuma die bi ase e wo schools ahodo ni nyina mu titiriw ye mama no a enya mfinhia nan mfinhia nkono fa cha me mfinhia nkono edikosi du nan no ye ba wo mpane bi ye frɛ no HPV vaccinations ye frɛ no human papilloma virus ne vaccinations ni ye ba wo no ohu na tie ni ye eya aka kire wo ba no manenya available na wonwo bi we no ya nia ya DC kokuram yade a eto ema wutwa mu no anasa wutwa na no
yɛde si ano ne yɛfrɛ cervical cancer no yɛde si ano koraa ɛne nam sɛ amanfoɔ bi se ɛyɛ mpaneɛ family planning mpaneɛ ne yɛba bɛwɔ nkɔdaa no daabi Ghana Health Service ɛsɛ nyɛ no korɛ saa uti bi sɛ yɛbosirem ka ɛno nti bɔmmɔden na ma ɔba no wɔn bi teacher ni sukuu ni wɔn so anaasɛ mpanimfoɔ assembly members amoɔ mpɔtamu nyinaa no mo organizing nkɔdaa no ɛyɛ ɛmaa nkoa from 9 to 14 years wɔn ne yɛwɔ saa mpaneɛ yi ɛde ama wɔn mesrɛw menyi wo ho mfrim ɛnkaibɔ Ghana Health Service wɔn adaworoma ɛna wɔn de abɛsom si ɛna ne akyire mfama wo wɔntie nyina so na afei yɛn home so mmra ɛba pɛ kaseɛ ne ntoasoɔ yɛde bɛma wo Medo Edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so nim se me de yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfim me biem na wo hwese me se ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and then the brush and then me do shimmy and na we see a fee na yas total care gel toothpaste and then the brush ni dear ebo wo se ho ban demu ni nyina e ma wonum ye sham oh yes enu kretrodo yas herbal yas whitening and the yas total care gel toothpaste and then the brush abusuan chamfa se wo pedudu 2 e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy midimafo pokwase maira akra midimafo pokwase maira akra midimafo heba clinic aba akra ani wontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene sa akra ne botem yedemu ani yedemu ampa de se de adutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no aye more oh misi minim wa vie kopa wo wanye 1 cedi nyinse ne beto mu ansa na yeties ka no misu mi connection na enhyeda nkoyie na esakakra ti say wa page mu amahode ambam connection ne mu de we obo wo de ba de kro wa ba do kro wo de ba de kro ye ke stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wu ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kumasi say owo agogo opposite government school no ena nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244774282 and 0500-727215 Midimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa Minsano wafo da obiari hia emwasron kubia ebemani ni ane opepa aye de change onga mama sano boafo FDA agi edwedie yin krato ya so sano boafo TV Emma Akatuapa nokure Emma Akatuapa yetoa ensem no eso ne awuramu ewa amanyosem mu na wa amanyosem mu na kane abanka chipani ya na ogina ma de hye wo yilo club mensi no emu onyanfo Eric Tete wode atodwa ene wo kyerese na no wo no wati se nipa dunum bi wo nyina ya mrahye bejafo wa promantam mu wo mo si onyanfo Dr. Brian Champon wo na wo mrahye bejam de na nso nyaade a wo mo hia no so medu wo manim se mampani anase flag bearer mpo enu ntom de mo chita ye nyina de akoma Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia na si wei wo mo nyina eya hoye a esanse wo mu fa no a nyamampani ni bia wo mbedi nanso se onumnyamfo Dr. Brian Champon adi wo manim no ero na nam so a ahoye anti wo me kwata Dr. Mahmoud Bawumia chi maka se ahoye a
and I'm paying for coming to say also your call. And today I'm getting in there. Some of them, all presidential ambition. And I had to become a woman in plenty. And I know you're on their body. But one man, one vote. Police station you organize our one vote. And I am so one vote. You understand? So the point is that police station executive and our corporate executive all need the same level as MP. And follow FOS declaration really no, it doesn't help. But not there, they find so on there, maybe only their own. Campaign. I don't think that was in the right direction. But the agenda now is setting. Wey kane abankra chipeni anu ogina mu de ma de hye wo yilo krobo Wednesday no emu na wo wie kra no eno se no kre Odomanyam for Dr. Brian Champion wo de ni Eastern to na e ba na wie ye wo de na ni chemu asante mantam mu na ansambo no obekọ no na mabru ni bi a chese no kre wo mo de Brian Champion an wo mo pe enu nti wo beto aba no e de ama no wo chese wo kwei enkabo mu enu wo de nam na nyame ya adom na so wini a empo Alhaji Dr. Mahmood Bawumia emfa so no obenya biadi After Yabeko Ashanti, and then Nami Aduma, you declare part of the Tono, everybody, and Naka, any couple. But the same message, Yabeko Ashanti region. Now, Ashanti region, your campaign is based on unity. Because then you say about Bawumia, any Ken. You lose election. Bawumia was a Ken, and go for the way you lose it. And you say, Ken be winning, also, on the Louis. Let's come out of the power in here. And they say, oh, you do me and you another no line no ten bebemudia and here obi obedantam and na ye hia obi a obedantam na emom ni obedantam no eye onumnyam for Dr. Brian Yawe Champion wey eye kane abankra chipani anu ogina mu ade hye wo yilo krobo mansi no mu onumnyam for Eric Tete ono ne kasa yi Emrashe bejeni a wono so smade hye wonom ewo kole krote abato mpese so eye Dr. Zenato Agyeiwaa na wase ensam ha wo manyim wase number 1 die hane kase pa aye democracy no kamia yese democracy na nka wase bua omanyi ema oman no etumpo no sesei democracy na kasa etete adehye na wo omanyim no etete aban nyuma wase se wo yo oman ba pa na omanpani ba ku bi o kai se eni kwan so yes spectator na ebom ya citizen se wo ya citizen na sade na ekwachewo anade na ekobone a wutumi efatu yie enso no Ghana ni pa se ye democracy ba yeyi na obi atumi kira na adwen obi etimi ya diope na ade ne sei na nya ne die nti sebio wo behwa masei wo se ese wo man ye otun se ebi aban adwuma ebinim fene a won kan se aban adwuma de ye ntam nsoa aban adwuma de ye mfansi ye metene so wo se sane ma na ekoso ni nyina no eno ana ma my Ghana yanku anim da no woni Sompa kase edi nkomo. It appears that when we talk about democracy, we don't seem to appreciate the fact that there are responsibilities that come with the rights that we have as citizens. And it also appears as though we're constantly taking less responsibility as citizens for what we should be doing. And someone else is going to clean it. Someone else is going to fix it. Someone else is going to service it. So even when you're given something that you're supposed to look after, because it belongs to the government and it's not yours, you don't use it properly, as though you don't protect it, you don't look after it properly because it's for the government. Who is the government? We've steadily moved away from this sense of being a part of the thing to being outsiders of governance, and there are the governance structures and then there's the rest of us. And when you keep having that, and not entirely the fault of followership per se, but Enwachino and wase kamia yese empanifo a wanom didi enwumako na afe omanyi adehye animu no asede emabunu no se ebia se wanom betumi ene wanom abo adwuma abomu no emabunu no bibia ne yatam ne de akwahye wonkon mabunu kase wo mo pade we enso se wono ade be ya fami pa animu nti obehu ane se wase youth midwe abramu
You have, for example, a lot of young people feel like they don't matter, they are not heard. In designing policies, nobody's asking them, what are you actually interested in? You know, you have sometimes people designing a thing and saying, this is what we're giving to the youth, but maybe that's not what they want. And sometimes you have the onboarding for certain programs for young people is not as high as it should be because it's not catering to what they actually feel they need. How do we look at the issues of doing the right thing, not just because it's going to bring votes, and being able to speak the truth without being afraid of not being voted for? It seems as though we're constantly chasing elections, and the populism thing is just becoming so central to what is always being done that we are not paying enough attention to what is the right thing to do. Openia wakasa ye mrashabedwani osumadehia wanom ewo kwale kurete abato mpesua so Dr. Zenato Agyeiwaa Rollins wane Sompa kase dem enedi nkomo yi Awoto Senya East Municipal Chief Executive Officer Ayora said Saba na wapanyipa na kwakoye hwehwemu bi na ebre okoduru ye no opekuma kasoa ena okoye wakoye a owura bi de ne pe ana wa ye nsuo kyese oye nsuo ho adwuma ewo mpotam ho na sene ye waye no no amabe se bosome na kakra nie kromafo ye bembe wanyum nyina nsuo na twa wobi nsuo ma ena kyese MC yesa da bi asemi de ebura adwene ntiase so nto no abekọ wokoye a na yesa nsuo business no a opanyin na ye no ena watapo Afri Ghana water distribution line nim enti kyese underground tank no ena what two underground pa nsuo a tank wo ho ena honom na nsuo no wodi koguo ya jase nsuo pa ya akwa no obi ntimi hunu de ha no na eno akiri no wo mo kire se wo supply the mama enkrofo enti mu mpotem won mu nsuo atwa nyina no no maba no ho no maba gi nsuo wubu anu waje usika na MC koduru no se akwebo kwode e wose bibisa ne nsam sanse baby a watapo kurade afiri ne kire se illegal na wasase a wo ye no obisa wo krachi wotu onu mutua bill ema hwan eno so bosumi bia metua 2500 akosoro ye 3000 no se kofa nkrata kire se wotua water bill bra so nkrata ne de mini bio na aya me mfanto no so boa we dia wo ye kura kire se wo boa no se Ghana water empanyimfo ni bi nim ho bi enti de me ye nyina no nyese bi a me namra kwan so wo mukura na ama approve no na ama me ye no so saa ene na be kwamram na yewura yi ade atodwa e kire se sani opanyipa na kana sam na kire se asam no wankasa no efiri Ghana water ho enti ewose nhwemu mapa ekoso na ene ne kire ya no wahye Ghana Water Company Limited management se warmon fa hwehwemu ngwa se feko sanse enamotuo na opanyipa na hyase ya wotuo na mansu atwa woko Aston Crispo City UN City eni nkronkra wodo ye bembe ho no wo munyina anya nsuo na ne ho no mkobu nsuo di firi no a na se kire se wopanyi no waye na adwen se wo be ha Ghana ye nsuo no a ye didi djuma wo mayi mu no nam so nti se wo be sha Ghana Water Company Limited ho ene wo ma na approval wa bra Ghana ban ye nim ho hwe a eno emra ne ni sane se na efata na saa nipa saa no ye che no a woye mambofo na wa mambofo nkomo ye mu no ye nkopie mu wa amanone ye ko Greater Manchester asodan kase bi ye wo ho agya wa manfo no we mu ya wo mo bompa ye saa busia adwan ye wo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na be hwa de ma mesisi a na oti dimakumu a ya mantu fo ne ntwene sanse asem na ne enyan wo mu wa na wo mu se akwa bi se wo free hio wa gbawura ha ma nipa mienu a wo mu aso dem wa ku won chese wa ku aju mu kwa de afi mo nsem kra na no na wo wie ye no wo san bo won trene wo bebe bia mesa ku aka ho wo bebe bia mesa ku aka ho na no nim se prosifo bemben ho enti prosifo wo Greater Manchester wo mu gbawura ho pe en wo mu ka chese obey before command fa to wo mo kan kwa no abomi mfita duku wa yasa akwa bia nimini no wo se won fanto na mfanto cha na prosifo sane tuom gu ni so ene ye se kana na no so hwa wo no ka hom yensa no ene wo no so toye na eba ye manfo bebre kasa no nam so ma prime minister ye wo UK yera Keir Starmer wo de atodwa chesa no kre
Sadia wenti prosi for kutrement a wamde ba ma won no e che nkure na Greater Manchester mayor ya wo ho eye Andy Benham wono akasa dia fa asem ho kire se no kure watibi na oyi ano kire so mpaka siese. And I would say to people listening, firstly to avoid the area because it is a serious incident. It's obviously what we would all want to recognise is how people in our Jewish community will be feeling right now. Today is Yom Kippur, as I understand, and obviously I think that explains why people were around, why there was a number of people gathered outside the synagogue, and why lots of people were attending a service. So we understand this is a situation that probably is linked to the fact that it's Yom Kippur, a day of celebration for the Asempetia Andy Benham one year Greater Manchester mayor and yet in Kano. I was your honey, you're done 7 years SCA, and then somewhere the buyer no, the idea more to be a sagama by Adiaba, Sako for Freddie, Coco, was happy Jim. Garam se phobia one mo kopie mo ewo kasotie ye no ewo atweman ponua krosi be dwan wo asante mantem no amena no ebugu won so eni pensia kana na wo matina nanom se do enai de won mo prepre mo adi a wo mo ayasa bia gya ahwe koto asese ye mfa ni penan bi nkotum kakra wo mo akwa asusu box wo nyina ya latafo ye de mu nsembere wo na bi ka won mo ya Manchester de ye kokofa ye e de besom Akosua Agyeiwaa kwade boaten enimidi mene Abena Bedu Adepa Kofi enafe Obrempong na